Nkosi siyacela moya oyingcwele siyakuhlalela moya oyingcwele vusa batangele nababalibele usifuselele moya oyingcwele hlola inhliziyo moya oyingcwele uqinisa izandla vuselela ibandla moya oyingcwele ma usiphilise moya sewomile wenzukuba phile moya oyingcwele abahlakazeke moya oyingcwele benze baqoqeke moya oyingcwele yebo mlilo wokuthanda oqeda ukubanda osengathunganda moya ongcwele yebo vuselela ibandla lakho moya oyingcwele yebo vuselela ibandla lakho vuselela ibandla lakho yebo vuselela ibandla lakho vuselela ibandla lakho yebo vuselela ibandla lakho sivuselele moya ongcwele ngoba uyinyanga iyo moya oyingcwele wena uyinyanga iyo uyinyanga iyo Hallelujah. 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 Nakunemfo sathanela phambana nayo. Uhallelujah. Nakunento lafuna kwemuka libandla esikhatsini sekugcina. Uhallelujah. Ngoba inkinga lekhona sola sconzi. Inemandla lento yethu. Inemandla lento lesiphethe. Ayikusebentele lento. Nangabe ingasebenza luyekela.
but ungaphasti ikhali bese usakhona ukuhloma sikhali lesi nakuthiwa haleluya uyayiphaka eveni lakamoya ngoba kunetinto kunesikhwaga lesifuna ukuphuqa into takho na utawulala nje ubhembe sekuthiwa haleluya usadlala ngoba sitha sihlomile singovolo sifuna into takho mfana nakho siyamfuna lo msebenzi siyawufuna le promotion sifuna kuyeba labantwana bafuna bejiwe le scholarship funa sejiwe lokuthula nje kafuna kwejiwe nawutawubinza ke wena ke awukahluki nemuntu lokuthiwe ebusuku sekulalwa washiya umnyango uvule usengikhe kepha uthi wena ngiphephile kugadziwe lalela sekude isikhathi sekudlala inkonzo sekude nawungena kuleli chibi cooperate and obey wangena kuleli chibi cooperate nje ungafuni kusuka ekhaya gibela ibhasi cela ilift uswenke faka iperfume utawufika kuthiwa haleluya kuke nje bamfila ababhisi labaswenkile kuyaliwe eveni lakamoya thine sihlele ekuvokotweni lenyama but singumoya thine tindoda ke nathi khulunywa yemukela ngekholwa ugijime nako hey bazalwane nakuthiwa nje haleluya noma bekushiwa ku TV responda noma kushiwa ekhumbini umfundisi ashumayela ebhasini wena responda ngoba sitha asishiya isikhala sekudlala wena uyashiya ina noma ngabe kuncane kangakanani kwavuleka imvunja nje hamba nawe haleluya ithi leliculo kuvusa labadzangene nanke emathambo lafile lo mnyaka ubemutse umfisha lo sendlule tintfene tilikhuni kakhulu sendlula labanye sashona nekushona labanye bethu nga-April May bosowukahle utsalo uphela lo mnyaka ngosekulungile ngami kepha naNkulunkulu wethembekile uthi siyaya kuDisemba thina nawe sisaya kuDisemba le ngoma ngiyacela ungayihlabelisi kwemuntu lozama ipraise team laba banesipho baqotshwe uNkulunkulu abapha moyo ongcwele abadzingi kuzanywa ngimi nawe laba banemvuzo wabo laba longasuki kimi nawe ungazami ipraise team ngeke uba afford laba belizulu laba ungazami ngiyakubingelela mona segameni kaJesu nebafundisi bonke nebuholi ungazami labazana labahleli ngala nabo ngeke bakhona ukum-afforda uNkulunkulu waze weta lapha ngitshele nje wena uthi ngifaka le mvumiso la sipatchini ngifaka lo haleluya la kule wallet lapha njini lami la hlelo amen wami la ngitenaye takudlala la kudlalwa la kwalakiwe tindumbeni mina ngizange sengeke phakembe lo myeke mbuyathi la ndini labanye bayathi usinakiwa le kamhlaba lo njanjani usangene sangweni sokuqala uyakhuluma uthi siyavuma because lo muntu osendumbeni uthi angidili nemuntu longasiko one accord nami angimlaphi umuntu longakholela ukuthi ngingamelapha mina ngamani ungedi la nakisi kanjalo uyapi la nangaba ukholele emandleni ala allo ngamani ungedi ungasibalisi kabi ngoba sisemphini la angamva uNkulunkulu itolo athi kuDavide solo baningi kakhulu usho kuthini kwathi asebanathi manje ngifuna kubona labaqaphako kwahamba over 10,000 wathi yes ngifuna naba labaguqile baqapha
ngoba le nhliziyo ilungele lempi ungasibalisi kabi ke sibale ukuthi kunawe kanti awukho la ungasibalisi kabi nasing4 nje asiphile la vele sing4 bathi tawunqotshwa sing4 hayi ukuthi sibe nge100 bathi awukho la asushayele elizultandla shayele elizultandla hey praise team nine nibojuda sikhondeni wena wenhlitiyo levumako khaqeka la khathi la khaqeka la uhambe nale line lakho your things are in the worship your prayer is answered ulaba zalene la sikhondeni nakusabhala lamagama la thola umuqulo ngulo wakho umuqulo okhuluma nesimo sakho ugugumethe lowo umqulo hallelujah asithumisani uNkulunkulu singadlali amen Vusabatangele Nababa libele Usivusele Semoya oyingwe Vusabatangele Vusabatangele Nababa libele Nababa ukuthi le ngoma leni ekhuluma naye lokhona lodivela ukuthi ngiyamdzinga mina eNkulunkulu angigcwalise ngiyawadzinga emandla lamasha ngiyawadzinga ematubane langedekile kulesimo sakho lokhona nje lova njalo ungafuni ukusimisa kakhulu lana kubota uNkulunkulu wakho hayi kumfundisi nangabe nje khona uyajela ukuthi Nkosi ngilamlele ngicela lusito Nkosi ngicela ukugcwaliswa sonzela ngembili haleluya isahlathelo lengoma basetha nje abazalwane ngoba lesimo sakho futhi uyasiconza usathi kangcono akufuna ukuthi udzinga ukusiqhazela molongcwele watonke etinvo uyakhona kuyisebenda le situation but nangabe ukhona just come to the front hallelujah isaqhubeka ipraise team asesifanele isikhathi ngidawucela ukuthi umfundisi Zodwa Bhembe just come and minister a word egameni lika Jesu nangabe nje ukhona ungafundisi isichwebe ngoba lento yakho uyayathi hallelujah asiqhubeke praise team yebo ma usiphilise Oh
Siyabonga malo engcwele nanamuhla ngegama lika Jesu waseNazarethe. Sibonga baba umusa wakho, sibonga live lakho Nkosi selikhulunyiwe. Futhi Nkosi siyayidinga lemvuselelo ngegama lika Jesu waseNazarethe. Nanamuhla Nkosi emini, namhla Nkosi ekseni. Naba abantwana bakho Nkosi, uyabathi Nkosi ngamunye nangamunye malo engcwele. Gcwalisa Nkosi labakudingako. Vuselela Nkosi labakudingako. Ngegama lika Jesu waseNazarethe. Siyabonga Nkosi ukuthi uyamathi naloya, uyamathi nangimake lasetile. Uyamathi namlomusha Nkosi asetile phambi kwakho. Uyayathi Nkosi nayi single parent lesitile. Malo engcwele siyabonga ukuthi uyagcwalisa namanje ngegama lika Jesu waseNazarethe. Muphe Nkosi emandla. Muphe Nkosi emandla. Muphe Nkosi emandla nanamhla ekseni. Ngegama lika Jesu waseNazarethe. Mugcwalise Nkosi lakudingako. Malo engcwele mkhumbute njalo. Nkosi gcwalisa Nkosi. Nkosi ulambile. Nkulunkulu siyabonga baba ukuthi wena uyamesuthisa ngelive lakho Nkosi nabe udinga live lakho. Nkosi uyamphilisa nangabe Nkosi udinga kuphila emtimbeni wonke ngegama lika Jesu waseNazarethe. Siyabonga malo engcwele ukuthi wena Nkosi kungena kwabo la Nkosi nokuthi awabo phambili Nkosi batinikela kusho Nkosi ukuthi na Nkosi labakudingako wena Nkosi already sokugcwalisile ngegama lika Jesu. Siyabonga baba ukuthi batawuphuma Nkosi sebagcwalisekile namanje Nkosi uyawenda lo msebenzi wakho malo engcwele bapheke Nkosi noma badinga kuthula kugcwalise Nkosi lokuthula noma Nkosi badinga ukuphiliswa emtimbeni Nkosi siyabonga Nkosi siyakwemukela lokuphiliswa kwabo ngegama lika Jesu noma badinga live nje lenkuthato Nkosi siyabonga ukuthi wena Nkosi uyalidisha Nkosi enhlitweni tabo engqondweni tabo ngegama lika Jesu waseNazarethe. Siyabonga malo engcwele ukuthi wena bongeke ukukhulumele lite lokhu Nkosi siyabonga baba ukuthi uyathi Nkosi usidinga wena ngelilanga ngelminute malo engcwele sisite Nkosi baphe baba labakudingako nanamuhla. Sibonga baba lokuba refresha nje nanamuhla ngegama lika Jesu waseNazarethe. Amen. Hallelujah. Kwemukele ngekholwa. Amen. Hallelujah. Sibonga le praise team lesikhonda kamnanzi kangaka. Hallelujah. Thank you Lord. Siyavusela kini nonke bazalwane egameni lika Jesu. Siyanibingelela tindlela efathelizulu egameni lika Jesu. Kwangcono ke. Amen. Ngiwaka Mabusela sibonga ngiyamthanza Jesu. Amen. Ngiyacela sivule kanye kutaka ilo kanjana imedia team tangibambisa. I think ngitaka 29 yini. Ngubani iwinile? Bambambisana umfundisi wenu. Ningayendi lento le. Yeah. Taka 11:25 egameni lika Jesu. Sitawuvula kanye lapho bazalwane lasifunza khona. Amen. Taka 11 verse 25. Umuntu lo wephanako lanako kuyanza. Lona lonathisa lowomile naye uyawunathiswa. Phinza winile. Umuntu lo wephanako lanako kuyanza. Lona lonathisa lowomile naye uyawunathiswa. Amen. Ngiyabona lifundwe njani ibhalwe njani leliverse. Umuntu lo wephanako lanako kuyanza kumiwe lapha. Yinkhulumo leyo. Moyo longcwele uthi kulamehlo akho nenhlito yakho naka lenkushoko. Waze wephana lokho lonako. Yimali yakho, sikhathi sakho, dipho takho, thandvo lwakho, kunaka kwakho. Lokho lonako kuyanza. Full stop. Amen. Wewukwe lona lonathisa lowomile naye uyawunathiswa. Amen. In English lithi de, he who refreshes others, he himself shall be refreshed. Hallelujah. Amen. Kulamaviki lamabili lamathathu besolo sifunza abazalwane sifunzile ngekubhadala tinshumi. Safunzela futhi ngekuletha tithelo tekuqala. Amen.
Lokho ngeke ngene kiko because letikhulumi letingendvulele did a brilliant job of that. Nangabe wathatha uthethe. Amen. Hallelujah. Lengifuna nje ukukulanza kulokwetishumu nema first fruits is that lama first fruits naletinshumi tiyawuhlumelelisa umtimba waKristu ngoba sikhona kwenaba sifike la singakhona kufika khona naturally sithinse bantfu nemakhala singakhona kuwathinsa thina njengoba sihleli kanje. So tinshumi and your first fruits, they refresh someone else because you are meeting a need. Longathi wena ukuthi it is a need. Amen. Lithi leli verse, loyo lophanako ngaloko lanako kuyanza. Naloyo lonathisa lowomile naye uyawunathiswa. Kwala nswenkeni bahle kanje. Nasingani gwabula ke jana egameni lika Jesu. Kukhona sidingo lonaso, khona la wome khona. Amen. uNkulunkulu ukubonile uphishaneka. Uhlola abanye esibhedlela kanti kwawena uyagula. uNkulunkulu wakubona ubamba isandla semuntu kanti nawe uyayenza udinga kubanjwa. uNkulunkulu wabakhona wakubona ubambisa lomunye esimeni lesikhulu kanukana nawe udinga kubanjiswa. Waye esibhedlela wakhulekela labaye kwawena udinga umthandazo. uNkulunkulu wabona ukhipha imali yakho yekugcina unika umfana usagibele umfana lo ngamtali. Kwabakho kumbe banayo leyo mali. Hallelujah. Lithi lelive loyo lo unathisa labomile kwayena uyawunathiswa. Lamhla site uattenda labo labanganakeki. Laba lesibakhohlwako. Amen. Labangafanani nami nangithi mina ngalokuthi lo msebenzi lengiphiwe vele umpita ukuthi ngime la. Ngiyavama lokunakeka ke. Kanti bakhona abangcwele sinabo labandleni. Labantu umsebenzi lowesabekako lomkhulu labanganakeki. Kepha na ubuke umsebenzi wabo thina uyasiphilisa. Thina uyasirefresh umsebenzi wabo. Hallelujah. Labandleni akusidinge timbili tintathu diningi kakhulu tinsona letikhona labandleni. Letinye seziyaqatha futhi ziyagijima. Ngemandla bantfu labasekhwaca labasithele labangadiwa ngumuntu labanqusela abangcwele ebandleni. Asibati labanye amathi ngisho tibongo tabo. But bawubitile umshado wakho. Bawumbita umfana heaven la kamoya. Bawulanza umsebenzi. Balanza scholarship. Today lokusikhuluma you are en route, you are traveling. Ngulabantfu lengibashoko labanathi sethine banganathiswa bona. Lengemva leparking lengaphandle upakile nje ushiyile by faith. Kukhona lo ngakahlali la uhlelele ngaphandle le. Unathisa thine. Hallelujah. Lokunhleli labantu abenamandla nosibendani. Kukhona lo ngakhondi la, ukhonda le a small church. Unathisa labo bantwana labo. Hallelujah. Sitawubonga uNkulunkulu, siya uNkulunkulu. Hambela labo bazalane labo. Labanathisela abanye. Hallelujah. Kuthi bavakashele uNkulunkulu wethu. Kunekweneka ngikhuluma ngawe. Wena kukhona lo hleli naye espontshini wafukama. Kwashonelwa wena kwangeti umuntu. Ngisho bantfu lana mine ukhusa abantwana bamnakeni kodwa sewena. Waba senkingeni wena. Kwabade lovelako. Ngisho umuntu mina la lo hlela abandleni la. Lobe ngokonke kulomunye umuntu itolo. Kwafika ikema lakhe. Kwangaba kwabandaba zalutho. Sitekuthata lo uNkulunkulu lophina usilonathisela abanye itolo labomile. Yena uyawunathiswa. Hallelujah. Akunanzaba ukuthi ubonani today. But when you shall be refreshed in Jesus' name. La mathambo lo wavusile itolo emntini yebantfu lekungasikweya kumangalela ayavuswa kuwe egameni lika Kristu. Ngoba uNkulunkulu akakwati kwadla emandlethu. Wethembeke kakhulu ukuthi angalibala. Mina ngikhumbula Nehemiah 5:19 uthi Nehemiah yeNkulunkulu ungakhohlwa konke lenkwendile kuhle ngasive sakho. Yes.
Side uhambela uNkulunkulu by faith. Ngosi ungakukhohle lesikwendile. Kuhlenga leli bandla leli egameni lika Jesu. Hallelujah. Now, libandla ke limeleke ukuthi sesathatha ukuthi the only way to refresh the church is through money. And it's not true. Akusilo iqiniso ukuthi the only way to refresh each other yimali. Kodwa ungakhohle le mali yafuneka. Imansho kakho mine kakho kakani kwala nithanzana la sigwana. Le mali yaceleka suthu. Hallelujah. Yes. Le mali yadzingeka but angayi lapha ngoba sebas attendile last week. Amen. Lapha side ukukhuluma indlela of refreshing each other. Sinathisane lokho ngadzingi ngisho tikiwe umuntu. Hallelujah. Amen. Kokuqala nje bazalwane. Asiphile impilo lengcwele. Indlela nje yeqala uNkulunkulu ayidimandako kuthi ningathelelana njani angomi lagina phila impilo lengcwele wena. Yiba ngcwele nje. Ungafuni ukusikhuluma ukuthi mfana singayati la. Labandleni thina siyatiwa thina nas engage labandleni. Kuthi sivamile kuthini ke uthini unyalo wethu la ekhaya. Hallelujah. Bese engage salabanye 2-3 weeks ago. Ngithi ke in my heart hawu yeNkulunkulu. Mhlambe sekufike isikhathi. Sekwekuthi mhlambe sikuchaze kunaba bavakashile. Ngoba bakhondi nathi kubabathi sisho kuthini. Funa balimali bacabanga ukuthi asibabongeli naba labasilethele bona. Kanti maye sijabulile. Manje nje sikhipha umyalo ukuthi philani impilo le straight, le holy. Hallelujah. Uthi lo umcabango ngabe kunekwendeka yini? Labazalwane laba la make B. Labathi ungasenyanyisi. Ngabo kanye labasenyanyisako ngoba baphila impilo lengcwele. Kungendeka yini ukuthi thine siliphunga lelibi emakhala laNkulunkulu sinyanyisa abantu la ngapha emahedeni ayaqansuka makabona thine ngoba ngithenkholiwe juba ngingumholi waka youth but yini irent yami ibhadala indvodza yakho kanjani ngoba phela usindisiwe wena kuya kanjani make unelikhaya ushadile uthethwe. But your cars are being driven by boys we do not know. Kuyanjani but wasukholiwe maka welcommittee lo make lo. Kuyanjani lo babelo nambaba welcommittee lo. Ngisho imemezelo zenziwa uyena. But kanjani le moto ngaba 10 to 10 ifunani la kungasiko kakhe la. Asikabenyanyisi nje mahedeni ngalokuthi thina asiphila impilo le straight. Lamuhla sithi ungasenyanyisi but yemake bebalunga bathulile ke laba. Bebalunga bangakhulumi ke baleli bandlalela. Because uqangeni imiti baleli bandlalela. Akukhulunyiswana kuphuma ama divorce. Waleli bandlalela Mosi. The first way bazalwane to refresh each other lokuthi nasihamba lo mthwalo lula phila impilo le straight ungasendi sifuna ukuthi assume size sifuna ukuthi sichaze ukuthi no umalime wakhe no ungasiyisi lapho ungafuni size sifuna ukuthi sibambe lendvo. Praise be to God. Does that cost us any money phila impilo le straight? No. You decide. It's straight finish. Hallelujah. Bantu abafuni kholwa. Abakabonini sibaye esikhulu lesingithi Mbabane. Bathi umfana sekhalela bandlalela. Ngiyabonga ngabo. Ngamane ngihlale nginje. Hallelujah. Niyabhala yini uma senibuke zothi? Kuyabhalwa yini? Yenini. Bhala lama verse la. Ngoba nani emakhaya kufuna fundwe lama verse. Uthi uNkulunkulu you shall be holy because I am holy. And sengitehlukanisele nini mine. Uthi nginibitele emgcweleni. Hallelujah. Hayi kule mfududele seniyendako manje.
Live a holy life. Doesn't cost you anything. Hallelujah. Kwesibili. Amen. Grow. Indlela lesinqenda ukuthi labomile banathi laba si refreshane ngiloko ukuthi khula phela ngedi. Khula. Labandleni akusebenteka kuphileki. Hallelujah. Ngiloko ukuthi khona lo ngafuni ukukhula lapha phakathi kwethu. Inkonzo siyathi singena ngabani egungwini tethu. Kwangedi ngedi sesihleli sesiyaxoxa nje. Fanele kufika umholi. Kude nje lothi ngite enkonzweni mine. Silesena nje sinoma tindvo. Baholi sebamangele baholi. Bakhona baholi ebandleni. Bakhona baholi ebandleni. Abusingibone baholi. La ngumholi nje ebandleni. Baholi ebandleni. Hallelujah. Asenisukume baholi. Baholi asebasukume. Lo ngumholi nje noma ngabe level 1 level 2 nangabe nje uya ungumholi kuleli bandla leli. Hallelujah. Hey baholi. Niyakholelwa yini ukuthi nine you are saved and favored by God. Nangabe yakholelwa nje thani kuthi nje ngiyakholelwa ngiyahanjelwa mina emazulu. Hallelujah. Baholi ukhona eniphakathi kwenu letawuthiwa uyabuyela ku term 2 ujabule they can't wait kubuyela bese buholini so umangale ukuthi badala bangivotele nini bo bangibuyisele emandleni athi nje wo Jesu ngisite manje bangangikhohle emabhukwini bukani hlalani phasi baholi kude ngisho munye kepheveni afuna kubela kayi2 kayi3 ebandleni wangena kanye uthi my Jesus baphindze bangibuyisele lapha angiyathuba ngiyahamba kuthi uhambe ngetinyawo etshaneni lendlela bathukisana ngaye bazalwane yini kangaka bazalwana abakakhona ukukhula siyakhipha nemedelo lana bazalwane siyakubeni ngungqutheleni nge300 5 nights 4 days kumbeni abeti hawu maki nami noma bangalali sisi yami ngiyamkhipha 350 yenkosi yami awusuyeni make wena ngingimake akusiyeni support fee abomake le sifuna sithini ke ngoba usalala wena sefuna ukuthi singasayikhiphi yonke le mali yaNkulunkulu yeba bazalwana sinichazeleni manje ngikhuluma egameni nabaholi labakho labaholi laba babamba leli verse le Jeremiah 29 tifiso ngifisela lokuhle kuphela all plans I have for you are plans to prosper you not to kill you nabahlela labaholi babe nawe ngconveni banguwe labaholi bathi kahle ukuthi lirand lilo inflation yende bathi kahle labazalwane laba inkinga lekhona lemisebenzi yaNkulunkulu kufuna yendiwe ku standard lesithide tentiwe kahle tonke letindvo manje ke naseto sifuna kusibuta ukuthi lo nje mina ngilali ngimkhiphe ino 300 yenkosi yami khula bo yenkosi yami simangele tincingo sesimangele but mina ngangidle hey wena no I won't eat therefore hayibo le support fee empana sekhaya hey yebangcwele nasihlela these things in the name of Jesus nale mali if we are honest ayeneli kuba ngithi thine baholi sesiqephula kunakwa kamagagula sesibuyisela lapha kubamba umsebenzi ayeneli le mali nanga wena ufuna ukuthi ngoba ngeke ngidle mina lela uyakhona kude nibafundisi bayoshumayela kuwe igift leya ufuna sithi thank you kule gift akukhali into imfijo leyo umgesi loyo akuflashwa yini imithoyi ipileyo akuphuma yini bothishu ye my Jesus akuphuma yini bobanana na yonke le mfo lephuma ko lapha
Kuphumephi? Angengidle mina. Hey, awusemakhelwane ngilamlela mina ukhule. Sani makhelwane mina ngilamlele salukhula. Hey, Jesus, refresh us. Khona singena lapho holini akubabi yonke lento lamtimbeni. Jesus, kubhaliwe nangiboni mzala. Uyabhala mzala. Hayi mzala kasabhali. Kwesithathu bangcwele akudzingi imali, but we must refresh each other. Kwekuqala phila impilo lengcwele. Kwesibili sicela ukhule. Kwesithathu be engaged and committed. Asali thina Nkosi yami mfana sekhaya. Kuyendeka vele ubambeke mbamba. Mbamba lanzima nje ubambeke. Awukakhona kuba khona. But maye na ukhona asivele ukuthi ukhona. Na ubambile ubambe. Lento yekuthi lilanga lakho lekukhonda and akubambeki ngalendlela leyo. But nje uhleli nje. Kukhona kubambeka futhi bazalwane siyakwati ngoba kuningi siyakwati siyaconza. Mina ngisho nanto naye ukuthi nje uthathe lula langa lakho lekukhonda. Ukuthathe lula nje kuthi nje angiki ngoba I didn't feel like it. Ubambeka yes ubambekile by God's grace may God be with you on that day. Sisho mina ukuthi uhlelo uya TikTok lapha. Kwentiwa yonke lento lena sakho sicheme siphumile siyemphini awukho wena. Bayahluma bayakhula abantu bayimsedari. Uyabuya lapho usihambisa kancane la. Siyalwa thina sesimshanga qembe ekholweni. Yangosi mfana siyokudakulula le. Akabambeki kuthi nje akavele lithuba lethu uhlanganyele nathi. Kwesine bangcwele. Be observant and do good. Uyati lama bandlene. Mkhulu lo mkhuba. Wekungathi singanakani nje. Noma ungibingelela la ndlela. Kuyanthandeka, hayi singaphila nakushona. Lo muntu akaphili lo muntu lo. But utangibona ngani because vele bongibuta vele uku-express. Utangibona ngani sangilunga noma sengiphendvula ukuthi ngiphendvula nje usingedayela utangibona ngani. Buhle, how are you? Hi sis, I'm fine, thank you. Buhle lapsweni uhwalele lapsweni. And moya naka uyambona yini ukuthi banaka salunga kahle. Attend so and so. As observe. Lana satani usilabanye bethu bede kudla la. Labanye bethu lana simo sibi. But we're going to a city church. Relevant church for you and your family. Yeah, we're a slogan kind of singing church. Yes, in the 21st century and beyond. Let beyond the line the house. I hambi lenfo le. As satani. Bazalwane. Akudzingi imali lokho to refresh each other make eke. Hallelujah. Ninebe media. Kichimani niye kula slides la number 2 to the bottom. Lokho sengifuna kuprove nje nginsithi sibandla kuningi kakhulu lesingakweni akudzingi imali lokho to refresh others. Akudzingi imali. Kwekuqala iba khona. Be available. Be available. Kunekwendeka mhlambe siyashadisa. Awukakhona ikuvela ngalomgcibelo nakini bekune challenge lekhona. But Friday night ngena uhlole kuseleni noma shayela la family yabona ngikuphi la kusisimba khona ngabamba phi. Lamunye ushonelwe akwakhona memorial akwakhona emgcwabeni. Nkosi yami be available for a phone call. Unjani make prim. How are things? And ungivumele ube available. Greet someone and introduce yourself.
Yebazalwane. Lapha siyangena sihlale. Sithi awungathi ukuthi ungakabani. Uzungibona ePick and Pay awusati, ungivusele uma ungiyekele. Ngoba vele ungiyekele ebandleni awusati. Kuthi sesibanga noma sibo yini. Asisati. Sawuphasa ama veg lapha because ungishiya ebandleni sangavuselani. La Pick and Pay ngikhona Mbabane alliance. Para Satan. Kulikhuni kuphi? Hello buhle. How are you? My name is Zothile. Ngibani? Buhle kina. Thank you. Siyajabula ukukubona. Ngitena ngemalangeni lamabili nawo la ngi2 nawo kuseni. Sebana almost 2 months bakhonda labandle. Ngiyabaphethe kukhona umuntu wakati introduce la kini so nefika nini. Baqala bahlala lapha. Bathi kude. Ngithi mina bazalwane. Bantu baNkulunkulu laba nabala bazivakashela. baNkulunkulu abantu laba. Siyawubuta washonaphi bani? Awungathi ufuna ukungibekisa ngemtimba la. Ethi mphawute emtimba ufuna ukungibekisa la. Stop this thing ufuna ukungibekisa la uzuchaza ukuthi kunjani. What's my name? Noma sesibongo, it's okay. Solo ngimi. Call me by my name. Pay me a compliment. Uyabona? Umuntu uswenkile elithuli muhle. Yonke into ihleli kahle. Say it. Hayi mfana sekhaya. Ushayile. Haw. Babe la ufaka i3-piece muhle umlingani wakho babe lapho. Shana mlingani. Ngiko mlingani ushayile. Compliment somebody. Haw. Umuntu uyambona lesudu ngiyo baba masiko ngiyo le. Manhattans abe Manhattans. Shano phela. Hayi mlingani. Bonakele. Ngomlingani. Awuluzi lutho but lo muntu kuyamphilisa lengekhathi. Namsedolobha na umati lo muntu sisi wami. Inethi yakho hayi make ngiyo. Kona. Noma kaphendvula kulungile ushila bye. How? But it does something in the body of Christ lenfo lena. Kuyanibutha nibe munye. Akuphumi ngisho tiki la kuwe lapho. Ngishayele. Shayela umuntu yemalindi. How are you? Asho ke cha ngikhona iphendvula but nje hi sisi naso kahle ubongishayela. Check in on someone. Hayi kaze ngakugcina sawubona nje. Kunjalo uyakhona nikhuluma. Usho. Angikho right. Then we pray with you. Amen. Sasibhalile yini bazalwane siyafunza la. Sitewuphila siphilise le live sibe sweet smelling aroma. Number 6 sitewuvala sihamba semakhaya. Amen. Delegate others on your behalf. Bantu labadzala ba busy. Awukhoni dla kadla ukuthi uselibulini. Mhlambe lana kule leadership what. But mhlawumbe ke nangabe ke khona kala somewhere family. Delegate. Nangabe khona thumela nangimakala squad. Delegate. Nangabe ngibabe makona bafana bayakhona abahambe. Nangabe ligama lamami udidi abahambe. But delegate. Kuphume abantu lithimbe egameni lakho. Ungahlali nje kungendeki lutho. Awukakhona kuye but guys in esigungwini guys in siyile nikhaba banibani. Kuye bobani follow up. Who went? Kuvele isimo kuphi? Who went esigungwini? Siyakhisha siyaphuma. Kulo muntu loya lokusala ivelile imbabane alliance. Kuye nje bavelile labantu. Amen. Observe, please be a good listener. Kulalela bangcwele is a powerful thing. Lapha uyangibuta unjani, ngiyakutekela njani angikho kahle. Ngisachaza mzala ukuthi njani. Nami ke yebo. My God. Lalela. Yami lenzaba kokuqala la. Uyangisukela uyangibuta. How are you? Nako ngithola sibinzi. Sengithemba la mono ngcwele ngiyachaza. Nami nje singasala khona lapho nje. My God. Wes unike advice angayiceli. Sekashile ukuthi unjani. Mhlambe mongcele uthi nina ngaba
May I offer my advice? Avum yebo, ngabonga, ngisidi ngabonga. So uyasho ke. Asilaleli unika you want to advise. Number 9 the way yabona. So ukhulumile ke lo mzalwane ke wakutshela ke. So uthi ne discretion mukasa. Sengikhulumile ngachaza lesimo. Nako sefa. Yahambe alliance. Yawubuka ka insurance yangena phansi esikomla ingene khona inzaba. Bobutelani phela kanti udelale capacity to handle these things. If you don't have the capacity to handle it, ungabuti. Because ngaze ngaphendvula lokwethemba kwami ukuthi ngone ngicela msidi akubambe kuqine. Angithandazele. Lelibandla sicheke ekhathi because awukangirefresh wena. So fresh nisha up ngame emakofini lelani kona kona. Amen. Sesivala bangcwele. Be a peacemaker. So vile ke ukuthi sesiphambene thina namalindi. Asaboni ngasolinye. Uyathi wena. Kulunge lokho nje lokuthi singasaboni ngasolinye. Lizulu lini lelethi ngena emagcubo. Lizulu lini lelethi nje kulungile ukuthi nje hello ha. Phezalwana. Moya ngena kathi kuwe yilungise le. Ask for grace ngosicela amandla kuyilungisa le. Maybe it will take a long time. But nangabe you've been equipped to fix it. Fix it. Fix it. Hallelujah. These things bangcela atidzingi imali from any of us. Donke late. But tiyenda ukuthi nangilowo mile lokuthwako. Naye tawunatsiswa kusasa because naye sophilile. Hallelujah. Nkulunkulu akasite sisitawungena Holy Communion ukuthi bazalwane. In our families this thing iyafuneka. Emisebentini this thing iyaceleka le. Labandleni nala angishonela bangishonala mina. Esigungwini kuyafuneka lento le. Ngolongcele selekelele. Sisite enkosi ukuthi akube nakunye nje nkosi lo assignment yami to attend to this thing. Amen. Let's rise up. Hallelujah. 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 Father, in the name of Jesus, mighty God, everlasting God, the King of glory, ancient of days, I am that I am, merciful God, faithful God, mighty Redeemer, the soon coming King, we bless your name.
the Father of our Lord Jesus Christ. The yea and amen, we bless your name. The God who speaks once and twice have we heard that power belongs to him. We bless your name. The one who rose up Jesus from the dead. We bless your name. Thank you for this moment. Thank you for allowing us to partake in your table. Thank you for the power that is in the blood of the Lamb. Thank you for the word of God. Thank you for the body of Christ that was broken for us. Thank you because of the blood. We are healed by the stripes of the Lord. In the name of the Lord Jesus. Thank you because of the blood. We are victorious in the name of the Lord Jesus. Glory to your name forever. We ask, oh Lord, for victory. Victory in our going out. Victory in our coming in. Victory in our daily walk. Victory in our dreams. Victory in every area of our lives. In the name of the Lord Jesus. Thank you, glorious Redeemer. May dear Lord God Almighty, that we begin to exhibit the God kind of life, the God kind of faith. In the name of the Lord Jesus, may the gift of the Holy Spirit, oh Lord God Almighty, manifest in our midst. In the name of the Lord Jesus. Thank you, glorious Redeemer. In Jesus' mighty name we pray. Amen.